Nimbador syumanen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Amkat nga mga no dati dakas apanggap dyan na siputak ngay marubayan dito simbahan. Iso ngayon nawagan ka dagos itayan, Narding. Sige. Agtali na edak pa lang dito eh. Kat no bilang taad na madlaw ta. Ikagumaak akam magan no asin man dayjay. Agyaman nak, Narding. May maglakit din. Ne. Aguray ka man, Narding. Dara ka di day taad day ti kami setam. Ha? Anya adara ngay bagbagam, Simon. Day taman eh. Dara mo't day ta, Narding. Sana dara dayta, Simon. Mansalaan dayta. Sige. Agtalinag ka lang dito ya. Agpaliiwak iti aglawlaw. Aguray ka. Aguray ka, Narding. Oh. Apay, Simon. Talaga adara day taad. Simon, tiinyawag mo kanyak tinaskan nga si kaswanta. Di mo ni kaskaso ti mancha iti kawas ko. Sige, dito ka lang. Jak lakit diag bindat. Dara tinaiman siya iti kawas ni Narding. Panya nga ta tinapasanak. Apay nga dadara iti kawas na. Jaske, jak nadlaw da ito'y dara iti kawas ko. Dara tinatiliw ko at tao da ito'y. Agpasimple ak amapan ijay lugan nga inaramat ko. At da extra kamiseta ijay. Naskan nga agsukatak. At da tao ijay. Tipaldok ko. Ijay tinagtaudan ti arimpadak. Surutek. Agan na daklain. Oops! Talagang adda kabusor. Ijay tinagtaudan dagiti putok. Da ito'y mat. Isulakit iday jay ti awanan bain. Surutak na ta. Apay adi ka pa'y lamaturo. Pampanunod noan niya ti kapintasan nga iwayat tayo nga tang. Tapno mapadisin ni Mr. Wong asa anak ama pagatapan. Amo. Ti kayat ko. Maparigat nga umunan ni Mr. Wong. Dahil pagbabawyad na iti kastaunay, ti panang traitor na kanya. Sige, amo. No disidido kanton, itanya mo na kayat mong aramidan iti dayjay a Mr. Wong. Nakasagana ka mga ipatungpal. Well, bogi. Ketkas iti nakon-akon. Kayat ko maparigat dayjay nga agin lalaing. Kayat ko nga iparupakin ko na. Asaan pa'y anaiyanag timang kalaban kanya dito'y San Bartolome. Ikagumaan nyo asawaran ti aglawlaw. Ang mga no adda pa'y lang dito'y tinaka-enkwentro kitay. Agan na kayo lang. Narding. Simon, gusto ka. At dati managdakdakas ngayon marubayan dito simbahan. Iso na lang tadyak na kamag. Ngam sana bale. Tasaan nga agsardeng dagiti kakadwa. Agsawar da. Tabarang masarakan damat lang dyan nakapinaltog ko itay. Mama, mabalin ka di arumwarak? Ne, nagsapa mo tan iha. Saan ka pa'y anagarmusar Sa anak pa'y amabisin, mama. Pangaasim ti palubusan na ko, ma. Ala nga rod, aga nagka iha. Agyaman nak, mama. Oh, anya ka to tinapasamak? Apay ang nagdardaras arimwar ni Monica. Nalipatak pa'y kit din adinamag, no sa dino ti papanan na.
di binilin ko amang paliw ka ni Padre Simon Idirabi, boss. Anya kami napasama. Ay, nakadlaw ti padi. Inawagan na lakit din Hepe Salvador. Iso na panmat ija simbahan Idirabi. Nakapinaltog na pa itibuyot tayo, boss. Apay nga minsan naganat binilin mo. Boss. Di ba't ka lang nibilin ko kan ka? Naskan makasalitam na imbaga sino man bilinam kadagiti buyot tayo. Iti kasta, sa nagbidot, kat saan tayo may sakma? Talaga kasta tiraramidak, boss. Hanggang mo na duma, ha? Mapasamak matlat. Hoston! Saan ka na palawag, Maximo? Basta kayat ko, siguladwan nyo ti amin tignayo. Jak kayat dagiti buyot tayo pa'y mangisagma kada tayo. Amangan no ijay simbaan ti papanan ni Monica, ma'am. Nalabit akasta ising. Madanagan lakit din ni Monica, gapo iti napasamak ijay simbaan Idirabi eh. Ha? Anya tinapasamak ijay simbaan, ising? Ne, di yu pa'y laka di amaw, ma'am Chuna. Sa anak ngagdamag no amukon, ising. Apay, anya tinapasamak ijay simbaan? Adda nakapinaltog ni Hepe Salvador ijay simbaan Idirabi eh. Dayta tinangag ko iti damag itay laeng. Posible akakadwa yung matlaan dyan nakaengkwentro ijay simbaan Idirabi. Kat gaputa saan ko anak mag, no asino man dayjay. Da kayo nga rod ti pagipapasak. No kaya't yu pa'y ti agbyag. Ibagayo kanyak noan niya ti pakainaigan ni Don Leon. Kadag iti mapaspasamak a krimen. Kan panagraira ti droga dito San Bartolome. Agpada kayo ang nagwingiwing. Natangkan na talaga ti ulo yung. Lakaman yung nga rod ti pungtot ko. Sana natiliw dagiti pulis jay marubayan dito simbahan, Monica. Anya? Apay apat iti simbaan kat iramraman dagiti managdakdakas. Among matan dagiti managdakdakas. Awan ti pirpirid da. Awan apulos ti pilpilyan da. Isu nga ura ti pagtaangan ti Diyos. Maiturad da nga asakan. Padre Simon. Ni Hepe Salvador, anya ti kunan. Ninarding ti muna nagkidawak iti tulong Idirabi. Kinapudno na, nakapinaltog na pa ijay marubayan dito simbahan. Iso na lang, tanapay ni Narding anang mag itiday siya tao. Kastagayam. Amo, Monica. Sa bali ti atap kong aramidan ni Narding ita. Apay, Padre. Ididimtang dito'y ni Narding, Idirabi. Nadlaw ko nga dadara, iti kawas na. Anya? Sinitar ko iti nakitak. Ngam binaliwan na ti saritaan. Iso madanaganap. Amangan magar-aramid magtan iti may kaniwas ni Narding. Sikat ti Mayora. Apay asyak ti pagsalod sodam may papan itino anya madanapasama kiti simpaan. Leon. Anya kumangay tamo kiti pagpagam. Anya kumati bibiyang ko ijay simpaan. Una yun di kasta pa nagsasaom, Leon. Kaslaki nun ang matan nga awan ti bibiyang mo iti Diyos. Saan nakasta timbagak, Jonah? Di nagpagpungtuten. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko ka. Ulitin! Sikat ti Mayora. Rumbeng lang ang mob no anya ti mapaspasama. Kat saan asyak ti pagsalod sudam. Saanan nga kutkuti da gitoy. Napakarwaksan tinang kabil kadakwada. Ngam awan mutlaeng ti serbi da gitoy. Tauray na palalon ti panang parigat ko kadakwada. Saan dalak tangagsaw. Amok akakadwa ni Bugi da gitoy. Isong amokon nuan niya ti aramidak. Ngam siguradwak asaanin na agbyagpay da gitoy.
Kita man lang no niya ti aramidan ni Don Leon. Apaman ama ipatulot ko kan kwa na ti bangkay dagitoy adwa. Ay, marigata na kagkalap iti nadagsan nga ebidensya. Kontra kadag iti maatap nga agar aramid iti may kaniwas dito'y San Bartolome. Nabaknang ken ado ti koneksyon da. Pues, nunasken apet petak tilintag. Tapno madalusan laeng daytoy a lugar. Ket maisubli ti linak ken kapya. Isungarod ti aramida. Sa dino tinagkapuan? Ija simbaan, sir. Kasta, kamaudyanan na. Masansanay kamatlayan. Rumbeng lang nga amom, nuan niya ti sa Adam iti daytoy abalay. Ala, panawad ako ditoy. Kita nuan niya ti maitulong mo kinising. Tapno adamit sirbim, nga agnanaed ti mansyon. Matong pala, sir. Oray anya ti aramidam, papa. Sa anak nga agsardang. Nalpas ko nga inkari adok talak no anya ti podno nga aramidam. Kat no anya man ti maitulong ko tapno saan ka ama isagmak. Aramidak. Nga oray pa ingatan katukad na ti bukod ko abiyag. Amo ko sa dino ti pangibal nga kadag iti abangkay. Ipan ko dayto iti may sa kadag iti abandonado apasdag akukwa ni Don Leon. Kalpasan na. Ipamuspusak tulangan nga ipakaamo kadakwada ti may papan kadag iti bangkay. Itapay lang. Amo kon ani Mr. Wong ti pabasulan ni Don Leon. Ket no mapasamak dayta nga atap ko. Masiguradok at talaga nga da pa kainaigan da kadag iti dakas ang mapaspasamak dito'y San Bartolome. Ket no mapasamak dayta. Inot ton ang maibuksilan ti pudno aburik na. Nangag ko dagiti imbagam ka ni Monica itay. Apay kasta ka. Di mo't kinid daw ko kan kasta. Sumartid ka. Saan mo abiyangan tararan, Peter? Pangaasim kumamat, Leon. Di mo kumamat ibusan ti pasensyak. Anya ti kayat mo asawan? Ha? Chona? Putbut nga nagkadi. Kayat mo nga iparupa kanya kakabailan na ngay baskag? No jakpat ganti kayat mo may papan iti ampon mo? Ha? Kasta ka di, Chona? Pues, aramidam no kabailam. Sana siya tibot-bot ngem, Chona. Amam mo na. Kabailag aramidan dan yaman abanag lukayat ko. Iso at di naglaingin pagpadasin na siguraduakan ka. Amabay ng kalaan. Ni Mang Jonah day kay adda iti hardin. Itaman pa'y anagtali na udita ni Mang Jonah. Asit gakman. Anya ti aramiden ni Mang Jonah dito'y hardin. Mang Jonah. Ha? Mang Jonah. Agsangsangit kayo. Apay, anya tinapasamak. Awan ising. Ma'am Jonah, saan ka kumangag libak kanya? Nukas ta ti Jermaw, amok anadagsun ti parikot mo. Oh, makita ma'am, kunak tupay ka. Amangan no makatulong ak, ma'am. Anya nga main tinapasamak. Ising. Jackson kabailan. Ti anya, ma'am. Anya ti kayat mo asawan. Ti bakit kita katrato ni Leon ka ni Monica? Ma'am Jonah. Nagsakit, ising.
Jak pulos ni namnama adumtang ti kastoy a pagtang iti biyag mi. Kadalyon kan Monica. Huston, ma'am. Saan ka kuman na agsangi? Jak lang amin malaptan tirik na. Talaga maladingitan na. Kapo iti mapaspasama kita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ne. Kabarbaroan numero tayo ito'y umawag kanya. Sino nga tatay ito? Hello! Don John, makan kay di abandonado pasdag di barangay Silmot. Atay di bangkay di dua apuyot mo. Sino ka? Anya bangkay ti boyot ko ngay bagpagan. Hello! Ti Diyos ke. Sino tayo tingawan at pain? Ijay kano barangay Silmot. Kukwak ti abandonado apastek nga adda ijay barangay Silmot. Nas ka na mapanmikitain kindi po kita'y kya lugar. Nas ka na mamuwak noan niya tinapasak. Apay saan ka matagtagali, Maximo? Boss. Kagulan na ka po panangungat ko ken kakasta ka di. Ne, saan, boss? Saan nga iti kasta? Anya kumaga po akagura ka nga eh. Saan to napasamak ti kasta? Lumbang lag. Laglaki pam. Sak, boss mo. Jak malipatan day ta, boss. Maximo. Anya may singasing mo kasayatan mahalamid. Tapno agnakam padli Simon. No niya magtiplanong, boss. Nakasaganak na agtungpal. Kaya't ko paliknaan padli Simon. Natangkan ngamin ulo na. Iso kaya't ko ikan pag nakman na. Oray saan ko mangaminin a kinasarita ni mama ni papa. Tapno naliklikan ti saan daan ang kinaawatan niya ya. Monica, amumad nga ipatpatag na ka ni Ma'am Chuna. Saan na akayat ti makitkita na atrato ken ka ita ni papam? Namin ano maten a kinasaritak ni mama may papan iti dayta. Imbaga ka saan na ko man apagdanagan. Ay, balasang ko. Kabaalak at imbangan ti sitwasyon ita. Yaya. Jaklatan ikas kaso ti araramidan ni papa. Ay, ala. Saanan adait at ipagsaritaan ta balasang ko. Basta ti makunak. Saan mo mabalin alapdan ni mamam iti panangisakit na ken ka? Ngamin ipatpatag na kaunay. Amok day ta, yaya. Sa dino nga ta tinapananda, papa? Aday ta ka maneng. Api ngamin aya at timanen ipapanaw ni papam ti pampanunuteng. Baybay amlatan ni papam. Taado ti pakakumikuman day chay. Aba, kasta ti pananggit kitam kanyak Simon. Di mo ka di kaya tikadak ditoy? Marikrik nak narding. At dailim-limod mo kanyak. At day ta ka manen. Anya ka di manen day ta ngay bagbagan? Saan amapunas iti isip ko tinadlaw ko ka? Iti day di rabi nga day marubayan dito simbahan. Saan aklakit ding agpindot? Talaga at... Gusto ko man. Awan ti dakas akay papanan day dyan adlaw mo. Iso asaan mo kuman nga ikan itima di akay papanan. Narding, laglagiban. Uray kasano ti panangilimad mo iti amin. At dalat tamakaam mo iti anyaman ngar aramidan. Ta iti kaanuman. Saan kanto ama kailimad iti Diyos. Amo, naipaknikon dagiti bangkay.
Sigurado ka tinungpal mo timbagagkan ka maramidan. Wen amo. At danito nagtipasdek dagiti bangkay. Nasayat. Alan, orame mo tipastay. Matungpal amo. Alag lang ti gasolina nga imata. Kartingam, Bogi. Tapno magapanaw tali ti daytoy a lugar. Nakapasyar ka mo't dito'y mansyon, Hepe. Nagronda kami ngamin dito'y lugar yo, Mayora. Tangay asidigmet nento'y mansyon yo. Napanunot ko ti dimagas. Kasta ka di. Wen Mayora. Panggapuak mata namang saludsod kada kayo. No dati sa bali amadmadlaw yo itaglawlaw ti mansyon. Panagkunakot. Awan mo't. Tawan mo't ti bagbaga dagiti tangtangdanan ni Leon nga agbantay dito'y mansyon. Kasta ka di, Mayora? Wan gayam. Ni Don Leon. Pasensya ka, Hepe. Awan milyon. Ada na panan na. Sa dino? Diyak mo, Hepe. Diyak ko nadamag, tada nga minas-asi kaswak. Kasta ka di? Sige, Mayora. Diyak nga roda nagbayag. Patuloy ak meten. Tada pa'y tinaskan nga asikatsun mi kadagiti kakadwa. Sige laang, Hepe. Agyaman ak, iti iyo P1 Mendez to Chief Salvador. Coming over. P1 Mendez to Chief Salvador. Coming over. Sapsapulan da kan dagiti kakadwam, Hepe. Amang ano napatag ti pakasapulan da kan ka. Boss, at maur-ura mapasdak di barangay Silmot. Kat sigom iti damag. Abandonado apasdak di maur-uram. Kat, anya ko Maximo? No sanak nagbidot. Kukuha ni Don Leon day di apasdak. Anya? Naitadiag pa iso, boss. Anya iti parang ko na, Maximo? Tsaka mo. Ngayon posible nga damanan sana na saya ta mapasamak kadag iti masungat nga aldaw. Baka man kanyak, Maximo. At ka di pa kay naigan boyo tayo iti napasamak? At ka di amom dahil pa nakaulam sa nikwa, Don Leon? Awan mo't, boss. Ngayon patsik ada tayo man ang tipagpupudutan ni Don Leon. Gapo iti napasamak. Masiguradok dahi ta. Dua abang kay tinaerwar manipod iti naura mapasdak, Hepe. Anya ti ko na ti Hepe dagiti bumbero. Saan na pa nga mo no anya tinanipodan ti oram, Hepe? Madama pa lang ng imbestigaranda. Kasta ka di. Wen, Hepe. Inkari na amang tid adagos iti kopya tayo. Iti anyaman a resulta ti investigasyon. Ngayon sayang kada. Nasayat no kasta. Sige. Agbati kayo pa'y ditoy. Amang ano kasapulan da pa'y titulong. Sige, Hepe. Nasirib mat ni Don Leon. Ammo na tinararamid na. Sigurado adag iti bangkay anasarakan iti nauram apasdek. Kat iso dagiti tao anabiktimat. Awalan ti sa bali payamang patay ka nagiti tao tayo. No saan ani Mr. Wong? Amo. Talaga karkaritan lang na dyan. Sana bali, amo. Kukuha tayong tibuyot na ngagtimtimplay ti droga. Sigurado ka din dayta. Wan, amo. Kumpirmado. Kinapudno na. Kakuyo kita ni Cesar ti para timpla ni Mr. Wong iti droga. Kita malay. Noan niya ti maramidan ito dahil tiyagay. Kita malay. Noan dapay pagmamaayan ita tinegosyo la. Anyak madamagay, Maximo. Sigo ni ti kaod dyan na report, boss. Dua abang kay ti kumpirmado ana irwan iti nauram nga abandonado apasdak ako kwa ni Don Leon. Ha? Kurak mano abandonado dahi chay. Apa yata dua tao? Dahil tama ti mang burburi-buri ti panunot ko, boss. Napan kami din nagpaliw ijay. Kahit masigurado nga nagnanad ijay abuyot ni Don Leon. Iso nakakaskas daw nga adda na iraman na nauram ijay, boss.
Anyaman nga ta napasamak. Talaga nga ta na ulam dahil dyan pasdek. Wano may samanan dahil dyan kadag iti palabog, Don Leon. Jak may baga, boss. Ngamnas ka nga agsagana tayo. Sala ka mamin nag iti buyot tayo. Kasalita mida. Bili na mida na imbag, tama nga no anyamanan mapasamak. Barangay Silmot, tinakapasamakan ti uram ko nam. Iha. Wan, mama. Sigon itinangag ko adamag. Sa nikwa ni Papa tinauram nga abandonado apasdak. Anya? Amang ano iso dayjay ti inasikaso ni Papa. Nalabit na kasta. Iso siguro asaan pa lang ang nakasubli di ti mansyon ni Papang. Mama. Anya nga ta tinapasamak. Apoy. Ne. Ada si Mang Putalugan. Ada lakit din da Papang. Anya ka di tinapasamak, Leon. Mabalin ka di, Jonah. Nariribok ti isip ko ita. Di nagkumapay lang kasarsarita. Ha? Amom Leon, kasla awanan ti serbikan ka. Kasla sa anak nga asawa iti kastangar aramidam. Apay ka di akasta ti aramidam. Anya ka di talaga ti kayat mo apagparangan. Di na ka din ikabkabilangan nga asawam, Leon. Sumardeng kan, Jonah, pag nga asip ko. Saan? Ibagam kanyak no apay akasta itantar aramidam. Rumbay ka di pa'y lang tamagan, no apay akastoy tar aramidan ka? Saan ka man niya aginti di amo, Jonah? Amom no apay akastoy ti mapaspasama. Leon. Basol mo amin dagitoy. Sikat ti makagapo. No apay akastoy ti trato kalkaita. Sikamat laing ti nagaramit iti bukod mo, apariko. Ti ka di manan maipapan ka ni Monica ti idukit mo. Kadway! Awanin ti sa balibay! Tano saan mo kung mga limad ti amin kanya? Ang mga no mas naawatag pa'y no apay anas kan anagampon ka. Leon. Ngam sinulom ti amin, Chula! Saan mo nga imbinglay kanyak tinaramid mo? Iso nga ano sa mga rod itatay kastoy at tratokin ka. Ket no saan kan ang makaanos? Silulukat ti ridaw ti mansyon. Pumanaw ka! Ket ikuyog mo, tiampon mo! Kanya nga talumpay nga lamitak. Kasaro mapadisik dalang ko, Don Leon. Tapno masulok San Bartolome. Podno jakon sop-soplayan loga, Don Leon. Kamkaduan lata kadagiti kliyente na. Tisa nagkatang kanyak. Kapuulayan da kano itad kadakwada, Don Leon. Talaga kabuteng da, Don Leon, dito'y San Bartolome. Yam sana kagpatiw kan kwa na. Alami na kamin kabalak. Tapno mapadisik da ijay, Don Leon. Ket sakton mabigmig kingpin ito sa... Kanya na madamag, Maximo. Nakasalitam ka din, buyot tayo. Wan, boss. Ket mapukpok ako dyan para timpla tayo iti droga. Aniya, kasano na pasamak na hekta? Awan ti makamo, boss. Ultimo dagiti kakadwada. Saan da nga mo no sa dino tinapanan na? Sinapulyo ko, ma! Inaramid ming, boss. Ngam di mi nasarakan. Di mi pa yun makontak ti cellphone na. Kasano nga lotan? Sabay sulayang talkak may papan panagtimpla dolong ka. Ikaguman mi lata na sa pulan, boss. Di ka danag. Lubag lain. Kasapulan tayo dahil dyan tao. Iso bilokan nyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman iti panangis sakit mo kanyak, mama. Nga magingkat mabalin. Diyak kayat asyak ti agbalin arason iti saan nga pag kinaawatan ka ni Papa. Iha. Amok amariribukan ka. Gapo iti mapaspasamak ita, mama. Isa ano kayat mo?
Kuyogan ka amapan iti ayan ni Padre Simon. Ha? Amok adakkel ti maitulong kan ka ni Padre Simon, Mama. Oh, sige, iha. Kaya't ko day taasing-asing mo. Sige, Mama. Kuyogan kayo. Agpaiso ka di ako kuha ni Don Leon, tinapura mapasdag. Darding. Kasta ti rumrumwar iti investigasyon, Simon. No kasta nga ron. Tao na ka di dagiti nauram. Jak pa'y nakasarita ni Don Leon. Madama pa'y lang ti investigasyon. Kasta ka di. Dahil tati agpaiso. Una yan. Nakarkaro man ang dagiti paspasama kita. Kaslawan mo ten panaggibos dagiti saan anasayat apagteng dito'y San Bartolome. Sana bali, Simon. Ne. Tilugan ni Mayora tinagsardang iti batog ti simbahan. Huwag agpaiso. Tinasayat. Baliwan tanto lang ti agsarita, Simon. Adalaan ti asikaso. Kanyat madamagkan, Maximo. Nabingitan, boss. Yan talaga, di ni pala nasarakan di buyot tayo. Yan saan mi na makontak ti cellphone na? Oh, Polieta! Saan nila na para na? Anyat na pasama kan kuala? Boss, Tsak makusto aday toy, Maximo. saan kami ngagsardang, boss? Aramidan mi at yamin, tapno maamuan mi. Kanya tinapasama kiti buyot tayo. Sige, talasin nyo lang, ha? Talaga tsak makustuhan mapaspasamak. Ang mga ano adda kiti pa kay naigan Don Leon na ito'y pagtang. Ikagumaan mi nga po tayo, boss. Saan kami ngagsardang? Nasayat no kasta. Ala, ang tignay kayon! Lunitsura ti gagaram. Awan ita diti mansyon ti asawa. Si Katigagarak, Don Leon. Anya ti may paiko ken kaya hepe. Kaya't ko akumpirmaan kan ka. No talaga si kati akin kuko ay tinauram nga abandonado apasdek. Ijay barangay Silmot. Ay, saan kong iliban? Pampanunutin nga ron. No asino ti responsable ti napasamak. Tasigon iti report. Kat naigagara ka no ti oram. Don Leon. Si Kahepe. Awan ka di pa'y laing ti impormasyon ana doktalam may papanitikin na sa asino ti responsable ti napasamak. Wendo talaga nga awan manen ti maramidam. Tapno masulbar da dyan napasamak. Di ka danag, Don Leon. Ikagumak nga ramidan ti amin akabaalak. Tapno masulbar day jay anapasamak. Ngem kayat ko lang asaludsudan kan kadaytoy. Sigurado ka kading awan ti pakainaigam, iti pan nakairaman dagiti taom, iti nauram apasda. Oh, apay naklaat ka, Don Leon? Saan nga agnanayon ti palimed, Don Leon? Dumteng latati ka nito, amadoktalan no anya ti agpaiso. Kataganat ka, amangan no addanto pa'y nakarkaro apakak na atam. Gapo iti di mo namnamaan a kinapudno. At damit punto ni Don Leon iti kasdaan na ibagana, Mayora Chona. No naibagam kan kuha na tinapasama kan ka iti. Nalabit asana nagbanag iti kasto iti amin. Padre, Ang aman niya nga rod, napasama kan ti amin, Mayora. At dalitan. No makaanos ka iti aramidan na ita, aganos ka. Tamo, dumtang tumot lang ti kanito amapunas ti gura na. Gapoy ti kasjay ang napasama. sapay ako mga rod, Padre. Padre, si kala ang tinangibagaak iti amin. Sapay lako ma, taagtali na adpay laeng apalimod ti amin. Saan na nas kinakid daw ang kanyak dahi Mayora? Tawatak. Ang amkid dawak nga agbalin ka kumamat anatip ka.
Tamangan no at dapay dumtang apagtang itibiyagyo apakaklatan. Isong agtalingad ka kumana tibkar. Kat sapay la kuma, tagbalin kan tumat aman nakawat no bilang laang. Jak magustuhan dagitin sawang ni Jefe Salvador. Kasladam mo na kadagiti mapaspasamang pogi. Nonya ti kayat yung aramidak. Ibagayo lang, amo. Ay, Nakasagana ka mang ipatungpal. Itanyaman na kayat yung mapasama. Ikari kasaan kayo ang mapaay. no ita, agpaliiw tayo pa'y. Kaya't ko asigurado ti amin. Tamangan noan yan tukit iti mapasabag. Amo, Saan tangag darasodos, Bogi? Diyak kaya't nga danturom suwa parikot tayo. Iso nga agpaliiw tayo pa'y. Naimpagtamong ter aramidan, Monica. Diya kayat abaybayan ni Mama, Padre Simon. Gusto day tangar aramidan. Laglagi pa yung anapalalo ti panangipatagnakan ka. Pati may sa nga ina. Di nan tumabalin abaybayan ti anak na. Padre Simon, Anya dita, Monica? aawan, Padre. Mabiit lang, Padre. Mapanak ijaayan ni Mama. Amangan nga minong kayat ng ti agawid. Sige lang, Monica. Madlaw nga adda kayat nga ibaga ni Monica. Lalapit na may papanit ti kinatao na. Ti sana nga mo. Mabayagan nga mo tipod no. Ngam saan ko mabalin nga ipadlaw ka ni Monica. Nga mo kunti amin. Nagkariak ka ni Mayor Rachona. Adyak ibagbaga iti uray asinuman ti impudno na kanya. Hanya nga tang damag. Sabay la kumama sa lakaran da Maximo jay palatim plamid loga. Dakal po kaw glopok no sandan makita da jay boyot me. Ni Don Leon. Anyaman nga ta ni bagada ito'y tao. Hello, Don Leon. Anya da mo may papanitipan na kapapatay ng kitin tao. Ha? Pagsasalutsutan ka, anya da mo may papanitin na pasama. Hawa na mo ipagbakam, Don Leon. Sigurado ka? Sika lang tinaturan na magkalkalaban kanya. Yamin, traidor ka. Nalaing kag sa kasta, Don Leon. Si kag dadata traidor. Amok nga da dagiti nalima din wayat mo adang kontla kanyak. Ulay di agsosyo tapay lang ni Kosyo. Iti kasta tinurkiso. Amok latan niya tapakay na ikamitipan na kapapatay dagiti tao. Ha? Pinoted na salitaan. Hawa na mo kay bagbaga na tao na papatay. Ngamlas ka nagbalin kami na libta ka na Maximo. Taligatan, amang ano niya iwayat Don Leon. Mariripo ka na. Idi nagsarita kami kini Hepe. Nabagas dagitin sawag na. Kinapudno na. Kat atapak nga maghan. No adda mo ni Hepe iti pan nakapapatay dagiti tao tayo. Ngam ito inawagak ni Mr. Wong kasla damat laeng ang muna. amo. Panagrik na. Kat pagay ay ayaman dagdag iti awanan pain. Amo, amang ano panawanan. Tapnog tignay tayon. Total, plano yung matlang alikidarin ni Mr. Wong. Saan tayon nga itantan? Bugi. Yun may isa. Saan na rumba nga pagdanagan nyo pa ni Monica? Ngami, saan nyo matgaya mapudpudno nga anak? Ay. Ala, tapanunuti ka na ipag. Noan niya ti kasayatan na maaramin. Bastag sagana ka laeng. Tapno maipatungpal mo iti husto ti kayat ko ang mapasamak.
Si kati matungpal, amo. Uwan gaya. Adda ni laboratorio tayo. Tisigo da tao ni Mr. Wong. Nagtimtimplay ti droga. Agpay supok eh. Wan, amo. Lukas na nga ron. Sigurado nga agsuwekan ti negosyo ni Mr. Wong. Saanan at di kalidad ti produkto da droga no awanin ken kwa na ti sigo da taon na. Kaya't kapoy ti dayta. Mapukaw taon dagiti kliyente na. Iso asigurado at dagiti sigo da baluarte ni Mr. Wong. Kat maala tayon ton karamanan ijay syudad. Talaga amin na masarakan pa itibuyot tayo, boss. Olieta! Kasano pa ita ni Kosok? Asino pa agtimpla droga? Boss, Hamumat at loga kang lunan pangalalaan tayo dakkel katan. salamat nga sa tibuyot tayo ang makamong agtimplay ti droga, boss. Pudno dayta. Ngam class A timplahan dahi jay buyot tayo. Sana maala dagiti daddo masikleto pa nagtimpla na. Sikulado mo mabakalidad loga isupply tayo kadagiti kliyente no sa balinton laman na. Iso saan tayo latag saldang Maximo. Sapulin nyo dahi jay. Amuan nyo no anya napasamakan kwa na. Matungpal, boss. Saan kayo agsaltan? Kaya't kumamuan no anya talaga napasamak dahi jay buyot tayo. Anya tinapaliiw mo dito'y mansyon. Bayat tikawan mi kan ni Monica. Kanayon nga agsarita da serlyon kun bugi, ma'am. Ha, dayta ti agpayso. Kun imay dito'y ni Hepe. Nagsarita da kini Dunlyong. Ne, anya nga tati nagsaritaan da. Dayta laeng ti saan ko ama ibaga, ma'am. Yakmet ngamin na ikan itigundaway na imasidag kadakwada. Oh, good. Kumusta mo ti pan nakisarita yo kin ni Padre Simon, ma'am? Naksayan ka da iti dagan senyaw. Mariknak anak sayan, ising. Isodakal ti panagyaman ko ken ni Padre Simon. Ma'am, naimbaglakit din taada ni Padre akanayon a pagkamangak. Nukas di akas lasaan kun akabailan ti ibakbaklay ko aparikot. Naimbag, taada akanayon amang bagbaga kanyak. Di ba't lang umahawakan, Maximo? Masikulala kung talaga. Pagkakaratan palikot dumdumtang kanyak. Agam salak mapukawan ng mama. Amo kadalata malamidak. Tapno siya klatag baligi kadagiti amin. Ni Maximo. Sabay lang ko man napintas damag na ito. Hello, Maximo? Boss! Ganda na alaming impormasyon may tapang itibuyot tayo. Anya napasamakan ko na. Awan da kasi napasamakan ko na, boss. Nasayat nga no kasta. Ayan ang aludan. Ibagam kumakan ko na nas ka nagtimpla manan i-deliver tayo droga. Kaya kung mabaling na ibilin kan ko na dahil boss. Ngamin, at dahitan itiikot na doon yun dahil dyan atao tayo. Anya? Maximo! Anya ka din dahil tayo bakbakam? Dahil ta kinakalat din nga impormasyon, boss. Kimat pa nga iti grupo ni Don Leon, di para timpla tayo iti droga. Imposible! Kaslasan ko pa dyan dahil ta, Maximo! Boss! Naskan kong pilmalat dahil ta. Saklak iti umanugot iti kasta na buwak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabalin ko ti agdamag ka ni Happy Salvador, mama. Saanan, iha? Diyak kaya't amakibiyang kay ti daytoy abanag. Mama. Ang mga no nakarkaron a pagpupudutan na kanipapam no aramidam ti kasta. Amumat adi na kaya't amakibiyang ka no maipapanan ka dagita abanag. Siyaklatan ti makam mo. Siyaktulatan ti makisarita ka ni Hepe Salvador. Patam cellphone mo, Don Leon. Ayop ka talaga. Song pata mo ra. Hello, Mr. Wong. Anya ba nanti masapal mo? Ayop ka, Don Leon. Amo kadang glopong pala timplak loga. Ayop ka talaga.
Sinulot mo tao! Amangan mat ngamin. No di mo amo atarak na dagiti tao, Mr. Wong. Isungin makahan kanyak ti tao. Di ko namkit di. Impakat mo manang kinatusom. Sige, Mr. Wong. Agtungtut ka lata. Ipapas mo ti pungtut mo. Tapno maataki kang. Akalwak ka, Don Leon. Jak palapsan dahil tayo nalamid mo. Hayop ka! Saan mabali dahil to'y? Nas ka nagtik nayak. Alamida ka mo klumbang. Tapno malikson dahil tao tuso. Gusto mo't ngamin ni Ma'am Chona, Monica. Baybay am nga ison ti makaam mo iti amin. Ngam saan ko ang mabalin abaybay ang latan ni Mama, Yaya? Kaya't ko atulungan. Monica. Ang mga noan niya ti mapasamag ka ni Mama. No isulatan ti agtignay. Amo mat akanayon aparupaan ita ni Papa. Ay, wan nga ron. Nadlaw kumot dayta. Maasyanak mat kin ni Ma'am Chona. Ngam awan ti maaramit ko, balasang ko. Ngamin, narigat atub nga ron ni Papam. Yaya. Katday tati kabut-buteng. Gaputa kabailan nga aramidan ni Don Leon ti anyaman akayat na. No iso ti makapunto. Check ko na, boss. Pagsakala ang tao tayo. Lautan tayo, Don Leon. Anya, angan, boss. Ang mga lumaatiw tayo, no aramidan tayo dahita. Apay ko mamahatiw tayo. Saan tayo itulong nga atiwan na tayo? Saan mabalin? Boss, nurautan tayo ni Don Leon. Saan lang nga dagiti buyot na ti makainkwentro tayo? Sigurado nga agresponde dagiti polis. Maximo. Iso pa nagkunakit sana basta-basta sayangkat tayo dahita, boss. Manguray tayo itinapinta sa gundaway. No manugot kayo boss. Wala. Umanukotak. Ngam kayat ko aging guide ton maramdama. Ada may sing-asing mo mabalin tayo isayangkat. Tapno maksayan sulon ko. Sige, boss. Aramidak tayo. Nalaos ti pungtot ni Mr. Wong Pogi. Sigurado ngamin, adakkel ti pukaw ti grupo na. Gapoy ti kaadan iti grupo tayo, ti para timpla na iti droga, amo. Ngam kayat ko nga amwem. No adda ti traidor kadagiti buyot tayo. Apayan ako nam ti kasta, amo. Takasan no kumaamaamuan ni Mr. Wong. Nga adda iti grupo tayo ti sigod at tao na. No awan tinangidaron kenkwana. Unyag paiso, amo. Iso nga amwem no asino ti kontakta. No asino ti nakaamuan da Mr. Wong nga addan ka na tayo ti sigod at tao ta. Ikagumaa ka mo. Apaman amamwam. Likita remote. Nadnadlawa kas ladda kayat mo nga ibaga kanyak, Narding. Anya ka di dayta? Saan ka ngagbayin kanyak, Narding? Arig lang kat agkabsat ta. Amok dayta. Ita. Anya ti kayat mong ibaga? Nagunagmatan dayta sinahay mo. Kayat ko lang amin relax tirik na. Ada ka di mang burburibor kan ka? Wano, kayat mo ka din nga ibaga kanyak? No apay nga iti naminsan. Ket ada nakitak ana iman siya adara iti kawas mo. Anya tipod no napasamak, Narding. Simon, pang-aasim ko ma. Sana na day tati pagsaritaan ta. Among Narding. Madlaw nga dahil limlimad mo kanyak. Gusto ko man. Pang-aasim, Simon. Naimbagta naranaan ka dito'y presinto, Hepe Salvador. Kinapudno na, Mayora. Sangsangpat kumutlaeng. Nagapuak amin iti ayan ni Simon. Kasta ka di. Di ako nagpalpalikaw pa'y. Naamwa ka na pan kay mansyon. Anya tinagsaritaan nyo kanilyon. May papan iti abandonado apasdag. Ana ipanagan kan kwa na, Mayora. Diyay na uram.
Ha? Nakaskas daw ngamin. Abandonado day jay apasdek. Ngam adadwa ana iraman a tao ana uram ijay. Kaya't ko amaamuan no asino dagi jay. Ngam saan ka no ngam amon ni Don Leon? Kastagayam. Diritsaan kayon, Mayora. Adakan ka, no kaya't nakatulungan, wano saan. Anya ti kayat mo asawan, hepe. Adan dagiti sa gabasit nga ebidensya, ama inaig kini Don Leon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, hepe? Sika ti ina ti ili, Mayora Chona. No kaya't mo atulungan ni Don Leon, makitinulong ka kumamat kanya. Ha? Malaksid langan, no adamot lang. Subardeng kan, hepe. Diyak magustuhan ti kasta pa nagsasaw. Mayora. Nalipatam samatan no asino ak. Iso atanangam kumamat ti tabas ti dilang. Sumagmamanulang dagiti buyot ni Don Leon nga da iti day japas dek boss. No kasta ngalod, acting na kayon Maximo. Kaya't ko ipalik na kini Don Leon sa harak mabutan kan kuara. Matungpal boss. Aganat kayo like. Aging kat mabalin. Kaya't ko nadalo si sayang katyo. Oray awan pagilasinan ada kami timang paksyat kadagiti buyot ni Don Leon. Sigurado matlang nga da tayo ti pagatapan da, boss. Amok da ita. Ngam kasayatan matlang nga wanadagsan ebidensya. Tapno awan pamanagnek nga daan mo tayo napasama. Aging gaita. Saan pa'y lamapunas iti-isip ko tinaibaga kanyak ni Hepe Salvador. Sa balit at parparik na kanyak. Panagkunak adan amo ni Hepe may papan iti aramid ni Leon. Kasano itan? Ibagak na takin ni Leon tinaamuak. Sigurado ang makaungat mananday jay no bilang laang. Ngam no ilimod kumatkan kwa na. Siyak tulakit di tidakas. Siyak ti maipit iti sitwasyon. Anya nga tatirumbag nga aramidak. Asino da ito'y? Numero la ang dagparparang iti cellphone ko. Hello? Hello, Mayora Locante. Ha? Mr. Wong? Sakalod! Pasensya ka no kabalbalon o Miloy, nalamat ko imawakan ka. Kaya ko lang pakamukan ka. Asato at maliki kinatuso asawam, Don Leon. No anyaman ti susik yu kanilyon. Awan ti bibiyang ko. Anya ti kaya tasawan ti kasjay nga imbaka ni Mr. Wong. Madanaga na.Aka ba? Itan! Sigurado may asa na makapalis ang punos na dityan na kitapos na. Tira! Da kayo! Mangligaw kayo! Ang mga mata makalipas! Sige ka ba? Tira! Tigra na dang imat ko. Ito itinaitabas na. Sige! Saan tayo nagsardang? Aging gati tayo mapaksya. Amin na kita! Yaya Ising, madlaw nga aburido ni Papa. Kaslada ti dakas sa mapaspasamak. Wan nga raw, Monica. Anya nga tati mapaspasamak kan ko, ana. Jakmat ang mo. Ngam saan mulatan nga ikaskaso. Amangan no maibaw impay kan kati anyaman apungtot na. Ha? Basta dito'y kalaang balasang ko. Saan ka suminsi na kanya? Ha? Dajay, rumor samat ni Papa, Yaya. Bay amlatan. Amangan no at na patag apapanan na. Masigurado ka ni Mr. Wong ti akin na kami ti amin. So madlati atap ko, amo. Jay awanan pain. Nagturiten. Pinaraot na din ti may sa abutega tayo. Sana bali, amo.
Tawan ti maala dayjay. Dagiti lang sa magmamano abuyot tayo ti dayjay. Ure pa kasta. Jak magustuhan tinapasamak. Amo. Iso nga galuwad dayjay ang Mr. Wang. Inibos lang ti pasensya. Iso arumbang laing agtignayak metren. Iso mapantay ti ayang dagiti talkak abuyot ta. Tabilinag ida. Inam tinaidasay at tao ni Don Leon iti panangraot mi ti bodega na, boss. Sayang, tawan ti pakairanuda na nasarakan mi, jay. Saan bale? Tinapateg. Nagbaligi kayo. Boss, Sigurado nga walay kaskasano. Makiipay dahil jay ngay nalamid yo iti halimutan ka ni Don Leon. sana ron bangag sigurado tayo, boss. Amamo tayo ni Don Leon. Isutima ko na aking pin dito San Bartolome. Saan ko kabuteng dahil jay, Don Leon? Ama muna, Maximo. Ni Don Leon umaw-awak. Mabit lang tasong patak, Maximo. Hello, Don Leon. Nakawag ka, Mat. No talaga naturin ka. At sarang ka. Aniya. Una yan. Matlaw makapungpungtot ka unay, Don Leon. Abay kasta jal mo ita. Di ka nagintindihan mo, Mr. Wong. Amok asika din ang iparaot ni Dimay sa katagiti butega. Ala katin tayo bakbakam, Don Leon. Di ka kumagpabasulatan ng luna awamot proebam. Saan ko nakasapulan ti proeba, Mr. Wong? Aga mamuta. At sagana ka. Sika din ang irugi di amin. Siyak nga ron, di mag-ibas. Boss, anya tinapasamak? Pinutad na salitaan me. Matlaw na palalo pungtot, Don Leon, Maximo. Di nalakit di magustuhan tinapasamak iti bodega na, boss. Talaka. Gamnas ka na ganna tayo, Mat. Lalikatan, ang mga ano niya lamidan, Don Leon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga oras arimuar ni Leon. Itay pay, ma'am. Madamati pa nagsarsarita mi kin ni Monica itay rimuar da kin ni Bugi. Kasta ka di. Oh. Ma'am Jonah, adda ka di parikot mo. Nabanugak lang iti trabaho iti munisipyo, ising. Sigurado ka, ma'am? Wan, di naklatan ni kaskaso. Sige, inakpay agin na iti silad mi ka ni Leon. Sige, ma'am. Umay kunto ibaga no sumangpet da Sir Leon. Sige, ising. Marikrik nak nga adda ti saan anasaya at amapaspasamak. Saan la akayat nga ibaga kanyak ni Ma'am Chuna. Ay, sapay la kuma. Tanuan niya man timang burburibur kenkwana. Ket masulbar metlaad ako. Sana basta pamutbuteng laing ti aramidan tayo. Di kayat ko. Kadaytay talaga nga agtarag ni Mr. Wong. Matongpal, amo. Di kagdanal. Siya ko ti makam mo. Ipakita tayo kini Mr. Wong. Nuan niya ti kapailan tayo nga aramidan. Siya kung di mang bilin kada kiti buyot tayo nga dito, amo. Amudan ton ti aramidan da. Nasaya at pogi. Pagtignayam idan, itamat laing. Matongpal, amo. Kasarita kiday, tamat laing. Ibagat, noon niya ti kayat yu, mapasama. Ala nga roden, Bogi. Kaya't kung agtignay kayo iti kabitan na panawan. Saan ka mapukawan itinamnaman natin? Pada sa makasarita man ni Mayora Chona, amangan mo iti sumaruno, ket mapaanugot mo ni Mayora, no talaga nga dam mo na.
Sa nabalin, Simon. Basta aramidag, noan niya tirumbang nga aramidag. Narding, Saan ko nga itulok? Ngag na nayon latan apaglulukwan da tilintag. Nasken ama isardengen ti amin a kinadakes nga aramidan da. pagrebengam nga aramidan no niya tirumbang Narding. May salang ti kanayon ko nga ipalagip kan ka. Saan ka kuma alumabas iti ugad? Anya ti kayat mo asawan? Saan mo apetpetan tilintag, Narding? Laglagi pa mamaysa ka apan nakabagi tilintag. Ket si katirumbang nga agbalin anasaya at nga ehemplo. Yak mamati nga awan ti parikot ni Mama Monica. Dinala kayat nga aklunen. Ngem amok nga adda ti mang burburibur ken kuana. Ayan ka din ni Mama, Yaya Ising. Adda ijay sileddakin ni Papam. Kunana apa ka amuak latan no sumangpet ni Papam. Kasta ka di, Yaya. Wen, balasang kaw. Siyak ti makisarita ka ni Mama. Bareng no ibagana kanyak no anya ti mapaspasama. Alaman nga raw balasang kaw. Talaga nga min asaan ko ang magustuhan tinakitak adyar ni Mamam. Madanaga na. Sige, Yaya. Siya kon ti makaw. Saan tayo nga amo? Nawan niya ti plano da Don Leon. Isosapay lang ko ma, tagsagana kayo amin. Amo tayo amin no niya ti kabalan nga ramidan ni Don Leon. Isosapay lang ko ma, tagbalin tayo analibtag. Tapos at nang route ka na tayo. Nagwaras kayo. Nagtingnay kayo. Delikado na tayo. Ang mga no niya ti mapasana. Jack, itulog ka may sagmakak dito eh. Basto gayam ti imbaga ni Yaya Ising, Mama. Nagatkadlaw nga adda parikot mo. Iha. Anya nga min dayta, Mama? Ape adi mo kayat nga ibaga. Itihin na minsan, Iha. Nagbalin ka anasingad ka ni Mr. Wong. Saan ka di? Ha? Anya klase ti tao ni Mr. Wong? Kinapudno na, Mama. Saan ka nagbalin anasingad kan kwa na. No adaman nagitigun daway ang nagsarsarita kami itinapalabas. Daytan, katgapula ang ititulong ang maipaay na kadagiti taga San Bartolome. Ha? Saan laang nga ititulong? Kaya't ko nga minadoktalan no anya pa iti negosyo ang nagsosyoanda ka ni Papa. Malaksid iti restaurant ana uram. Anya? Daytatiag paiso, Mama. Nadlaw ko idin, nga dati sa baling araramidan ni Papa. Iso ti kayat ko adoktalan. Tano bilang agpaiso ti atap ko. Matulong agpay ti amak, amang lintag iti bigdot nga araramidan na. Iha. Kat panakunak. Saan mat siguro adakas ti araramidag? Gaputa kayat ko laang mat nga ispalan ni Papa. Iti agdadata, abaso. Dito nakatayo ako ni Kibuday. Ngam amo ka sa anak kailangan na talagad dito eh. Mas ka na makatayo ka. Alam mo susunod ka niya. Day kaya na. Punterya ka pa. Napunta. Di tati pagturuan ka. Ba't na sigurado? Kanya nga tanday dyan, Timlong. Diyos ka, delikado talagaan. Mas ka na makalibas at ito. Gartinga Mendez, pagsaganaan mo dagiti kakadwa. Nasken ama kapantayo itamat lang iti lugar anayawag kada tayo. Ariglado, hepe. Nasken ama amuan tayo. Noan niya ti mapaspasamak ijay. Kasi mat dagiti agindag ijay. Numayramraman dakit din iti noan nyaman aranget ang mapaspasamak ijay. Wen nga rod, hepe. Alan, agtignay kan Mendez. Move! Matungpal, hepe. Panagkunak. Buyot da Don Leon kan Mr. Wong. Dagiti agririno pa kijay. Talaga ako maro tiriri dagiti dua ama atap at drug lord.
Anong palen? Nasayat no kasta. Talaga anam na maagbaligi kayo. Iti pinaaramid ko. Nasiglat dagiti buyot tayo, amo. Anya kumangay, ti kabailan dagiti buyot ni Mr. Wong. Kitaig malaing. Nuan niya ti aramidan ita ni Mr. Wong. Kitaig malaing. Nuan niya ti mariklana. Amo. No saan pa'y laing agsaldeng ni Mr. Wong. Biyagnan ti agpagkat. Iti sumaruno nga adang nga iwayat tayo. Men, search the area. Move! Aganat kayo lang. Ang mga no adda pa'y kiti kabusor iti asidag. Naladaw kami na si Mangpet. Saan min anaabutan ti rinupak. Sayang. Ngamsa na bale. Patsak nga iti kastoy anapasamak. Adda pa'y dagiti sumaruno apagteng. Asigurado apakakalapan min itinadagsan nga ebidensya. Anya madamag, Maximo? Boss! Nagtignayin na doon yan! Alaya. Katanya inalamid da. Anya na pasamak. Rinaut na ti bodega, boss! At nadagit ipuyot tayo na papatay. Kat pinabatak na ba ti bodega tayo? Anya. Oh, apay talangin niya, wag mo kanyak dahil ta, Maximo. Pasensya kayo, boss. Sinigurado pa ngamin no sino ti responsibility na pasama. Iso ito lang na iyawan ko kan ka, boss. Oh, Maximo, saan ka pakpakita kanyak? Aging ka di mo mapatay, Don Leon. Boss! Langag mo yung pakak. Patayan, Don Leon. Iramraman na ko ni Mr. Wong iti susikyo niyon. Jay awanan pa inya inchi. Kunablan na sino. Agasem, tinawagan na kapay kaya. Panagkuna kat dimtengan ti panawan. Adya kon mairusok dagiti mapaspasama. Anya ti kayat mo asawan? Saan ko na mabalin akalubantay dagiti Saan ka nagbalin ama agtona? Saan asyak ti kalapanan? Nalipatam ka di. Asyak ti makagap. No apay adim moras ti panabiyagta. Siya ti makagapo. No apay asaan ta nagrigat. Kat kang ronani ti amin. Siya ti makagapo. No apay amanipod ti mapug ka iti politika. Kat saan kapayapulos anaabak. Nga uray iti naminsan kumalain. Leon. Isuwa di na kalabanan. Tano makalipat. Uray no asawa ka. Amangan no patayin ka. Manipod dito yayan ko. Nalawag ang makitak aso magmamanulang kag bambantay iti mansyon dagiti rugante. Mas ka na may patungpal ko na dagos ti bilin ni boss. Tanusan, sigurado asal itin na. Rendak-dakkel ti parekot mi arumswa. Gapok ka ni Don Leon. Isonas ka na mapatay ko itamat lang ni Don Leon. Tilar gabista nga imat ko. Kasapulat. Tap na mapaliiw ko na imbag ti panagtignay dagiti agbambantay. Kantap na makitak ni Don Leon. Talaga sumagmamano lang ti agbambantay. Kat masigurado nga dadita ni Don Leon. Gapo, tadi... Ha? Dayjayan da Don Leon kan pugi. Rimuarda iti tirasa. Ti telescopic rifle nga imat ko. Iso ti aramatat. Tapos sigurado ang mapatay ko ni Don Leon. Kat awanan ti parikot ni kaniamo. Mas kan nagbaligyak iti da ito yung aramidak. Mas kan ang mapatay ko ni Don Leon. Puntirya ka na yung bag. Ha? Mobil dagiti pulis niya nagsardang iti batog ti gate ti mansyon. Sumrekan da Don Leon iti mansyon. Naskin ang mapatay ko. Diyak na puntahan. Naalarman dagiti bampantay. Oops! Palpauto ka na ko na. Naskin ang makapanong ito. Amangan mo mati
matiliw dakpay. San arong ba nga matiliw dak? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo, agtalinawid ka lang yan, dito yung nagdimansyon. Da kami hinti makamo. Ikagumanyo akong magan, no asino man tayo nagpaltugbogi. Aramidan mi day ka, amo. Nasken na makambag tayo tayo. Darasin nyo! Wen, amo. Nagtureten, no asino man tayo ang nagpanggap iti biyag ko. Agalwat tayo. Tadyak biyagan no makambag tapong. Unday. Nasiputang itay. Nga da mobil ti pulis ang nagsardang iti batog ti mansyon. Iswasim rekakon. Isumatan ti panakangagmi iti putong. Ne, asino nga tayo tintay? Amangan no ni Hepe da jay. Hindi makamong agsawar, Hepe Salvador. Saan ka kumana makibiyan? Saan ka nga ginlalaing, Bugi? Di naklapdan ang mga ramid iti trabaho. Amang ano kayat mo asi kati arestare? Magamu ka man lang, Hepe. Da kayo, agwaras kayo. Kartingan nyo. Sumurot kanyak titad duma. Dito tayo. Darasan nyo. Amok noan niya ti panggap da. Taapay asaan da kayat amakibiyangat. Ngam saan amabalin. Ay, agting na Hermet. Barang no sakti makasapol iti asino man ang nagpalto. Dito'y kalaang muli ka. Saan tarum rumor dito eh? Ang mga nuad apay laang di taarubayan diya'y nagpaputo. Yaya, kayat ko amamuan, noan niya ti mapaspasamak. Muli ka, dumgag ka kanyak. Ang mga nuan niya ti mapasamak no rumor ka. Ang mga numakaungot manankan ka ni papam. Yaya, isi. Iso adito italaang. Ang mga nunapagad pa'y laang ti aglaw-law. Ayaw awanak samatan. Jak samatan masurutan ti dalan na mapan iti nang ibatsak iti inaramat ko ano ka na. Ayaw sana mabalin na ito eh. Sigurado nga minasap-sapulan dakdag iti buyot nito dyan. Kastamot pendag iti pulis. Kaputa da itay ti mobil adimteng iti mansyon nito dyan. Mas ka na makalimasak. Agbating na kalagan dita, baksi mo. Jaske, timak ni Hepe Salvador. Di kag tignay ti dakas. Si papaturungan kan katipaltog ko. Anya ti ramida kitan. Kasano da ito yan. Ibatamlangan ti igap mo. May sagmak ka lang, nulumapang ka. Hepe, paglibasan na klangan. Ikare, dakhan lagong ko na timawat mo nung baybayan na ngaglibas. Saan nakarupat kwarto? Ala, ibatam tapaltog mo. Mukas tangarog. Asaan ka amaala itinasayat asaritaan. Tayteng. Timag! Anay ko! Natangkan tumat nga ng tiulang. Ala, sumurot ka kanya ka. Nas ka na may panaw ka dito eh. Sakbay ang makita datadagiti buyot ni Don Leon. Sana ka nagdito. Talaga dito'y tinagtaudan tinangnag tayo po to. Ipasin mo dagdag ito'y dara nagtadtad dito. Darasan nyo ka kadwa. Agsawar tayo lata. Barang na masarakan tayo madlaeng no asino tinapaltugan. Ala, agtignay tayo. Akitam ti mapaspasamak niyo. Saanan asinsinan da ito'y aparikot. Mabalin ka din. Sumarteng ka, Chona. Kaya't mo ka di man ti makaraman, ha? Leon. Talaga ka di akarkaritan na, Chona.
Di ka kadipay la nagnakam, iti panangkabil ko ka. Kaya't mo ka di tabugbukin ka lahinan, ha? Makamu kanuan niya ti kayat mo nga aramidan kanyak. Basta siyak, nauma akon. Wen! Naumakan no naumakan! Pumanaw ka no kayat mo! Jaske ka! Namin ano lang aro din ngayong bagakan ka, sumardan ka! Ngam di nagpuros empangag! Puisi ka, babae! Dinabakan dito'y San Bartolome ka at na napasama ki Jay Mansyon na Don Leon. Sigurado ni Maximo masekna ni Tiday dyan napasamak. Aging gaita. Saan pala nagsubli dito'y Maximo? Kaya ta sawan da ita. Di na pailang na ipatong palimbiling ko kan kwara. Awagak manlangan. Amuak no ayan na itan. Naskan mamuak no anya mapaspasamak. Kano kumustan papalamit ko kan kwala. Ada ita. Aglilingin cellphone na. Hello, boss. Maximo! Anya napasamakan ka. Apay akastati magmo. At dan natagsan nga ebidensya. Kontrakan ka, Mr. Wong. Hepe Salvador! Amok na niya ti marikrik na, mama. Ngam adda aklang dito eh. Monica, iha. No kasapulam ti mangandingay kan ka. Adda aklang dito eh. Amok na ita. Iso na lang tadyak kayat amairaman ka. No bilang takaungat-nak ni Papang. Nakasagana ak, mama. Uray pa'y siguro mamin ano apabainan ni Papa. Uray pa'y siguro no mamin ano nga iparupa na kanya kasan nakapod no nga anak. Awan anyaman na kanyak daychay, mama. Agyaman akan ka, iha. Iso anam na maam nga oray anya ti mapaspasamak. Saan ka umadayokan ka? Adda akla ang itisibay mo. Ayop ka. Hebe, apay hadito yung tinangipanam kanya. Anya ti planom. Simple lang. No saan mo asumbatan ti amin asaludsod ko. No di mo ibaga kanyak ti amin nga amom. Lading itak. Nga masapa ti panangipulang mo. Iti bulod mo abiyang. Timon niyo kagayam. Salvador. Awanan kay tibahin. Inka gumaak nga inaramid ti rumbang. Ngam na impluensya kayo. Agpapada kayo kada dulyon. Iso nga ita. Nunaskan apat patak tilintag. Tap numarupir kula ang tikinadakas nga aramidyo. Aramidak. Nagadupay lang ay bagbagan. Patayin na ko na iso ti planom. Di ka nagtaktak pa iti ka nito. Tak mo makalibasak dito eh. Sikat ipatayag. Saan mo ama aramid dayta? Kaputa itapay lang. Bulbul kita sa akin. Siguradwak asaan ka makalibas. Ayop ka. Police brutality. Kararamidam. Anay ko. Amo. Ngam saan ko mapasamak ti kastoy. No saan nyo ang binaboy tilintag dito'y San Bartolome. Iso nga ita. Lak amin nyo ti bunga ti aramid nyo. Agalipta kayo amin. Tsak itulog dakas mapasama kanya. Nakamagan Hepe Salvador Maximo. Sigurado nga isaluno na tayon. Iso ako ko sa inyo amin na nagitilumbang imitan tayo. Apaman sumangpa tinawaga kontak ko. Pumanaw tayo dagos dito San Bartolome. Agam boss! Kasano ni Maximo? Malikatan tayo ng espalke ni Maximo. Kasayatan pumanaw tayo langan. Tapno maliklikan tayo dakdakas mapasamak ka na tayo. Ag dinamagan dito San Bartolome tinapasamak dito mansion nyo, Mayora.
Iso asya kung timay dito eh. Tamangan ko na, nung ang paggad para kada kayo tirmuar. Padre Simon, Ni Don Leon, rimwar damanan ka ni Bugi, Padre. Mayora. Kaslanda kayat yung maibaga. Padre, aklo na kun kan ka. Amok nga dati illegal nga aramidan milyon. Anya, Day tati agpaiso, Padre. Kinapudno na. Imbaga kun kan kuha na adya kun ayunan pay dagiti papaaramid na kanyak. Apan ang kalob ka dagiti illegal nga aramidan na. Ngam kinabil na klaan. ala, Mayora. Padasak to akasarita ni Donya. Barang dumngag ka dagiti pamalakad ko kankwana. Tasyak ka mismo. Diyak kayat na may sagmak ni Don Leon. Sigurado kay ti dayta nga impormasyon na naawat mo, P1 Mendez. Hepe. Sigurado. No kasta nga ron, naskan nga agtignay tayo itan. Sige, Hepe. Bili na kung dagiti kakadwak. Nakaskas daw. Sa dino tinangalaan ni P1 Mendez iti impormasyon. Agpayson samot di atap ko idi pay laeng. Nga dati pa kay naigan ni P1 Mendez iti maatap ag grupo nga agup-operate dito'y San Bartolome. Ngam no bilang tagpayso ti atap ko kini P1 Mendez. Anya ag grupo ti nakikappangan na. Iti grupo ni Don Leon. Wano iti grupo ni Mr. Wong. Nalapit nga iti grupo ni Don Leon. Tano iti grupo ni Mr. Wong tinakay bilangan na. Imposibleng agganat ita. Amapan kami agresponde iti pantalan. Agsibot tayo na impag. Dali ka tayo. Habang ano at dakit itakas mapasamak. Saan tayo itulog at damang lampat para glibas tayo, ha? Buenas! Agtulungan dito mo tulbot, alamatan tayo aglipas. Eso, agsipot kayo na impak. Tama ang kitin o adda nakasulot ka na tayo. Sigurado agpagka tayo dito sa San Bartolome. No saan tayo palang pumanaw. Kahit ipan nakatili o Maximo. Patsag, alamidan hepe amin. Tapno mapagpudno na dahil dyan, kontra ka na tayo. Oh, atay tanda kita alamatan tayo aglipas. Makapanaw tayon. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.